Halo, ang kaisa Swrangchati channel ni Kothoma Thumnai, ani nok mungia kami bo, ani bo Ajit Debbarma. Mungia kami hati bo CPM rog ni kaisa program sagdo phadabi na tuyei. Bro news kladi ma bai khayei. Ang sakma da to bike ni thok na thangpru. Khayei guri thok na bai phaimani ya golo thik sarasuri share became ni gate ajaga bo 5 jona borok bridge aina ni phai hayi kaisana siniwa ang Korbet Debbarma bini nokborang semia angkai borok ama Singapore ni khai gang saka thoknai phai angka borok ang mai wala ni kaija cheng harono ang tobo kok salia thanga an logi borok bokoi kaisa si angkai thangai 34 mile siari hotel a jaga wa thangai sobai mani yagolo watoi mani karone ang a jaga bo kaisa Kothoma bri khangbo phangtango a jaga resa thik ara bathoi kya camera scene ni kiriwai ani logi ni borok ni bag no nang langai hotel bising hati nai kono saga gawatoi hotat tungma bai borok 5 jona borok ani borok phayara batha phaiya batha phayei borok kuno ana obo hai kuno koksingya mangkhaino mo chini bagai belai ungko mono sengagin sinai tongmani mono buna nango seng hnai o Korbet Debbarma first anabu abuni yagolo borok hingka oi roman budi bono hne bui taima sanoga siniya 3 জন আনবো কনইখে মানা খাইমা চিংখাইমা জায়গা দङ হেঙ্গাই আংখার কা হেঙ্গাই Korbet Debbarma কালাইখা আনে কলগো আবং নুখা হেঙ্গাই অর হেলমেট বে বুখা বুনাই সাবনাই হেঙ্গাই Korbet Debbarma bai আং তিনি বছর দখনা বইনি দফানি বরক আনা বুমানি হেঙ্গা আংখা দখনা গলা খাও চিনি তিবরা সাজে আপনি লাमा का सयबो आनो जों बयहाय बेतन गोबां मानसिया जों सांबादि खायो जार्नालिस्ट बरक जों जेता ऑफिसर रिजां माने किसा मेसा मानुसं abo bai जों मासा थै मासा एथिकै तिनि फुंनि बहं माइ गरैखौ Kothoma थुवान न खरतानि दिनि आंबो बाहाय खाजोबो हायनि बागैनो जत लोकरना आं खयो अमो आं हायनो आसुबै थया आंगानि सिनि चैनल नि माध्यमे सिनि चैनल नि नाङै संनाय कुसुकबेर मे तांखार मा आं सालायनाय आं बरांनि बुङो मामला खायनाय प्लिज ओ हान हास्तेनि तिब्रासराव नरक एलाकारो फाइ तय तो खायने मानो जे आन तिनि बुनाय Korbet Debbarma बोताम खलाया Korbet Debbarma बोताम खलायंगा बो साइमिया किन्तु किसु ना किसु बिनि पॉलिटिक्स याखेबा किसु कायसा एनजीओ बिनि गलगो फान दङ हायनि बागै बिनि जे कायसा जार्नालिस्ट न याखेबा रिपोर्टार न बतिनि याक दिसाव हिंगा आ जागाबो आं बिनि मुरिबे कायसा Kothoma खायमा दङ फेब्रुवारि मास 2 तारिख आ जागाबो लुकुरा कक्सिल जागाबो न PMAY नि नक माने प्रत्येक फेमिली बो रां 5000 जाकाय बो कालेक्शन खायो खायमानि यागलो का आमी आमसानि लुकुरागान थानि फायका बरगाना इंटरव्यू रिखा हेंगा आं निउज खलायका आफ्रोबो बाना कौतुनि बिसिनि करंगै दंकिरो रिखा नों निउज भाइराल ताखारि आं खायका तिनि अबनि दसा आं मानो हामबाय जों गाव काम खालायनो बो आं ताबो मुंगिया कामी PHC वा ताइसा थांनाय अरने डक्टर दाम सानायगोन आनि मो बेलै साजाक आंगे खनजो बेलै साजाक अर चेक खायका आंगे बिसिंग रबमजाक आनो ड्रप सै रिखा इंजेक्शन नि माने यागलो ताबो साखरो माने किजे हामजा गाबोन बागै आं ताबो मुंगिया कामी PHC थांगै आं पुइला बरबाबो मालायनाय बने मरिबा आं माल खायनाय याखबो केस खायनाय को कुसुक दरबाराव थां